खुलुमखा चुमी टिभि नायतंनाय जत खापानि ताखोताय बुखुखसं लामसो नरकना हायनो हाय चिनि आथुकिरिनि पान्डाव आव खापानि ताखोताय बुखुखसं नरक जतन सायमानना चिनि आथुकिरिनि पान्डाव चिनि त्रिपुरा हास्तेनि रोजाबकरं मोसाकरं एबा खेबा तके ओ नायथथक खलाय बरंनि टेलेन्ट न फोरोंनाय करंनो कारिबो त्रिपुरा हास्तेनि मुंनो कुचुक बेरेमो तलांनाय आबहाय जे आर्टिस्ट रक तंनाय जेमन थुंकरं फाना हिन्दी तै जुदा जुदा बेदेंनि जे आदं रक तंनाय बरंनो तैसिनि ओ आथुकिरिनि पान्डा ओ पान्डा जों गोबांमा एन्टारटेनमेन्टनि ककरक खानामानि गाना गिनि कायसा दफा हामक्रानि सोसाइटिनि बाय कायसा काहाम मेसेज सिनि आथुकिरि रक ओ पान्डाव रुगते बरंनि खुक्तिबो खाना नरकबो सिनि ओ पान्डानो कुदुंमा जरारमै आसखेना हामजांमा रियो आबगै सिनि ओ पान्डागो जों तिनि बेलायखना खासरंजाक तमाने हंके जों तिनि त्रिपुरा हास्तेनि आबहाय खरकसा आथुकिरि बाय जों तिनि ओ आथुकिरि पान्डागो नरकनि बसकांगो कक सालायनाय बिनि मुं साना नांगिया बिनि खरां बायनो बिनि सिनि मुं मानि थांगो आबहायखनो बो खरकसा आथुकिरि बिनि चरायनि सिमि चेंगै सिक्ला हिन्दी एबा खबा अक्रा हिन्दी एबा खबा सिनि साइफानो जत बसंनि लुकुरक बिनि खरांना हामजागिया आबहाय त्रिपुरागो खूब कमनो बरक तंनाय हनि आं खाखलायो आव खाबानि ताखोताय बुकुसन आसु कक लग्रैया कारै one of the my favorite हनि मानो जोंनि त्रिपुरा हास्तेनि रेसाब करं रंनि बिसियाव खरकसा ताइ नरकनिबो फेभरेट हनि आं खाखलाय हिंके आसो कक लग्रैया कारै फाइदि ओ फेभरेट साबो बिनि ताइ बिनि सिनि मुंद नालायनो हिंके पुइलावनो लामसो ननो सिनि चुमुइ टिभिनि आथुकिरिनि पान्डाव सारि पुइलावनो बाहाय मा तंखा सिनि ओ आथुकिरिनि पान्डाव फाइ आसो कुदुंबा जरानि आगोलो नंबाय कक सानानि जरा मानखा आं नों तो बुयंलिया एकदम one of the closest friends नि थांसो नों बाय दुइ बार आगे बो मालायखा माने कक सालायखा इनके तिनि थर्ड टाइम सो आं तो very excited नों माने very happy आबोना खापानि ताखोताय बुखुखसं नरकबो बेलायखना खातंग थगजाकना नरकनि one of the favorite singer सिनि बुखुक एलिजाबेथ कलाय बिनि खरां बायनो बिनि सिनुमु आं पुइलावनो सायरिखा इनके बिनि खुक्तै गोबांबा कग्रक नरक हयतोबा खानानानि बागै मुसुक जागै तंखाना आव आंबो मुसुगैनो तंगो इनके पुइलावनो ननो सोंनाय रोजाबमुंनि हाफाराव सिमिया नों पुइलाव तो रोजाबमुंनि हाफारनि बायनो नों सिनि जागमानि आबनि आगले नों तरक मिउजिक भिडिअ रबो करंखा आबनि बिसिङो ननो जे आं सोंना बुसने फर्स्ट टाइम नों बुफ्रुग रोजाबमुंनि हाफारा करंखा फर्स्ट टाइम बुफ्रुगनि सिमि याप्रि सेका रोजाबमुंनि हाफारो means I recorded रंग तना just माने नों रोजाबना रोजाबना चेंग माने तो एकदम चेराय I think 2.5 आराय बसर 3 बसर आम हायनि बिसिङो नां पुइला बरन बसकां रोजाबना चेंखा 4 छता कायसा कॉन्फ्रेंस आं पुइला बाबानो रोजाबो कायसा फुरुङो के आफुर आं पुइला बयनि बसकां रोजाबो अच्छा इनके पुइला कायसा 400 रोजाबोय कायसा सकचरायनि सिमि रोजाबोय फाइमानि अब हाय पुइला वादे वानसुं माने तिनि एलिजाबेथ कलय कायसा आसुक सिनिमु कतर माननाय लुकुरंनि हामजाबो माननाय हनि कायसा वानसुं वर तते तंखम Actually, I will say I'm not surprised because tamu kangkai ang je fru cerai fru rojabo. Afru je baksa bare ni mama borok thai diba visitor rock Nagaland, Hindi, Delhi, Mumbai nong chung mama speakers rock phayo. Hengka ang special number rock perform khai pru borok sawo. In future bo khorok sa rojabo mane bumung khai ne Tripura hastanam bumung kusugot langnai ne borok sob samay khai kalango angke a dinna tamu bu nasingi tongko. Na sina nangya no already asung lukuro khamjagoi tongo. So नों निनी रोजाबमुं रक जेमन जादुहिन माले आसखेनो भाइरल लंगमानि परे बिनि परे ब्रांडेड करमति अब तो सरायनि सिमि सराय रंगनि सिमि चेंगै फनो आबहाय कायसा फनो पान्डा करै जे पान्डा ब्रांडेड करमति तामिया हंके ओ पान्डा सक्सेसफुल आफुरुता ताबुबो सलिनो तो सो बाहाय फील जे नों रोजाबमुंनि हापारनि सिमि तै वैसा नों एल्बाम बा म्यूजिक वीडियो बा याप्रि सेका बाहाय ननि फीलिंग्स र किसा शेयर खालाय बिसं बाय Obviously, je kunu jaga thango ano cerai rong no iko by branded kormoti phaikan ke nijebo kisa tongthok kisa ya belai se tongthok mane tamna su hard work cerai function simi khai phaimani mane at last achieve ungkha haima tongo ta achievement ya ha pharo ya prisema haima tongo so obviously I'm very excited aman bagai ang beauty prasarok no bahai no very thankful for that आबोनो खापानि ताखोताय बुखुखसं बिनि निकनेम मय थांका जेटा ऑडियन्स रंनि बिसे आबंका ब्रांडेड करमति हने सो तिनि सिनि ओ आथुकिरिनि पान्डागो बिनि खुक्ते गोबांमा कवर खानामानि बिसिंतै आर एलिजाबेथ कलय तंनाय तै रेसामुं रक
ongya abato ongino maya hayarba ingkara samung robo khananai fekaba rasamung khananani sikang nuna je question ang songnai abongkha music nung jung saimana nung rasamung bo rasabo nung basically jung bo rasamung rokno nung belai khana jotoni sai hamjak karon tabungni to jung generation nokha belai khana model type ni je hip hop type ni dj type ni fekaba nung bo rasamung no nung basically focus khlai nung yakong ba yapri segoi tong actually kabang mano shock nangzari mano but I really love folk song ang folk rosa mong belai kana khnao chini Tripura hasini simia tab America US obo origin ara tongai rokni brongni folk khnao tab Chinese Japanese jota ang folk nas kang khnao reason tamoni ba folk I feel like folk song ge very deep nga folk song simia bo stories how henka story rock samene amna I love stories and stories khna tok jak khanon ke folk song te chinanga story khna ka agini chini roots chini agini tongmung chamung nanga mano sia khaini ni future ba hekeng nai ba nangni ni ungklok ni history samanga chinang ni future build khai manai so ang interesting nang jakota na ठीक है नों जेहेतु स्टोरी नि कक साइ खना रेखा निनि खुक्ति किसा नि आबहाय खूब कम नो बरक तंनाय जेटा खानानानि मुसुक यावै तंनाय निनि जारनि नो किसा स्मॉल क्लाइ जरा किसेने बिसय निनि स्टोरी नो बसं किसा खानानानि मुसुकनाय तिनिनि ओ एलिजाबेथ कलाइ आसुक सिनि मुं मानै तंग लुकोरावनि बिसिङो ओ एलिजाबेथ कलाइ बाहायके तुरुक तुरुक कागै फायका किसा जति जनो खाना रेखा music ni journey ta okay music journey story hinge to sanani amo srap sabai sabai galak hinge ako short ke sasiwano puila hinge ani or जेहेतु नो स्टोरी न हामजागा आबागैनो जोंबो मासुक जरा tongong ke sawano hinge tamanga kai puila ang jefru cherai kokmaya kho gleifrun simino ma song saiman thangang music chaja go nei do hinge borok tam khaya jefru ma song tamhnai samurok tangna nango afro ka to nogo cherai nai gri babu chakri khayu hinge bini posting amang every hatalori ro hajag bobo hatsugo hinge ma saicung afro ke botam khai te brok on khairu hinge ang tai kuno ke bo nang nanglia ang saicung dekhan tongnai prono ma saimang ka bo I resamung hamja ko hinge ma bo babu bo brok resamung rok dong jaya ta am hai kuno professional singer ya to phana babu je chukti bo resamung phurungano hinge babu ma bo haino khara hamya phana babu kri phruke ma phurungo hinge ang dekhano kok se sana rang khapun min resamung phurungjagi phayuta hinge ang je frutor khapru kang hostel thangka hinge chini to apru agortla ro bo nok rok krei or agortla ni borok yado am kamini borok se hinge am hai recap mane singing teacher am hai rok krei nana phano kurs krei hinge bangka hostel ri hoja khangke tam hunai kai torni hamari bai a school ang belai khano teacher ka hamrok mangkha recha mong teacher ya phia brok teacher subject teacher phano belai khano khorang khna tok brok ni jeng mizo rok ka joton saimano belai khano recha prong brok khorang bkhna tok mizoram ni singer rok ta hingke am haikano khorak se mizoram ni famous singer chini teacher tongo hingke bo ani talent no bini ani je hamjak mani ani passion no goi bano sob somoi recha mong phurungota hingka tai khang slowly recha nani thani somehow bui hai ring ya phano kisa misa surung jakhata Ka khawang ni ta hotai bo khusong abo haikena chungtai bo interesting kokrok khana lainai phekaba ang puilaono saka Elizabeth koloi to tai bini khukti re samong khanaya abo ongisimaya inka puilaono sinio Panda nung tamor samung sino tini kisa khana ranai nini khukti ba nini heneroi sino kisa khana ranai nini audience rok to borok khana nani musui tam khana puila re sabe khnari bono nona senango mane or samung bo 2 bosor na 1 bosor ang khabanor bo pokbai khana nong tai samoi to khairi kana do hingke ta kaisa kok hingke ang gitar kam ke tamna rang ya do to phano resabe mandrop kisa misa rota abo bai no je rang mas subai no tamai nong resabe khnari bono I hope nor enjoy khayan mukum kheno no go tong mang jamang mui tong mano hopung shapung ngani khawo shiring tong gai malia khapang ngani no go bathakya ring horowa no ni maya tabukle ang shawai man kha nang khani lang ma wa khom to ya ang le
Rita Kambaya Nono Shenango Langma Shal Bruno Nono Sheshano Baka Jadu Yon Belai no khana thokka abang sanai jara lukurang nui tongnai belai khana khana thokja khana hunai tangi khana thokja tongnai abo jotono all time favorite Elizabeth Kalai rosamnai tai bini khorang khana thokja abo to ongisi mangala kabnak songnai asuk kutui khorangni uklogo tamo rastong আমার তো গড গিফটেড যে কাই তোর সামনে রহর মানে আবনো ফিয়া जों प्रेक्टिस रक खाया हंके ताबो मेशिन रक जों हुया सार्भिसिं खाया के नस्तंग माहाय जिनि खरां बाहायनो जों प्रेक्टिस खाय तंगा के खरां बाय थाङो हंके तफनो ताबो प्रेक्टिस रकासो खाय जाया बट दिनि अर फाइने नि किसे मिसा प्रेक्टिस रक खाय फायमा ता सुनो ता किसे क खंका खापांनि ताखोताय बुखुखसं नरक जतनो नुखाना जिनि सोशल मीडिया गो इदानिं कायसा थांनाय जरागो कायसा भिडियो भाइरल लंमानि आबंखा बारथा कतननि आसक सिनिमुं कतर एबा मानजाक स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री जिनि कुतुइ खरांनि आसामनि जिनि पापननि खुक्तुइ जिनि बुखुक एलिजाबेथ कलय जे जादु हिनमानि न रसाममानि बबो बबाय बाक्सा डुएट बा पार्टिसिपेट खलायका आबो किन्तु आसुखेनो लुकुरक हामजाका सो आंनो आबोनो सोंना बुसंनाय बाहाय फील कारण जतने आर्टिस्टनो कायसे इमां दङ नों खरकसा त्रिपुरासा अंगै त्रिपुरानि आर्टिस्ट अंगै कायसा बॉलीवुड सिंगर बाय स्टेट न शेयर खालाय माने बाहाय फील आं खाबोसे शेयर खालायग्रा obviously actually bo call puila call phaipura nga sai me bin call hne hello I'm papon in ha again hello I'm papon go anga pura kok asake excited khorang rok kali bai kya anke bo apuru hinga stage kya mane kisa normal sing zakho acha am bo puila call khaipura se tai bo kok rok si palia hinga bano I think 10 seconds kena okay take your time ini hingga khatangka siring khatangla khangkok saya ke haino mane kok si phaili atas ke excited ang mane hota chage ani bini call phairi unke expect si khayang bono call khai na nei hinge ba srapsa rest ake siring khama tong khaulo se kok saiman sibo hinge ang sauta sarang nang bai selfie bujang na please photo bujak dinang bai ni sangka ba nang busuk bujang na bujak de 1000 phan bujak dik nang yani sao to phan na gan phurang de ni sao e ya phu si saimon bo mane kok borok kaisar samur sana mujak hunai hingka ang bono kabang mal sam rohoka like at least 5 ta 5 ta chini tabuk jadu kole jab rohoka hingke chini ta khuk soda konir sam rohoka anga tai kubuni chini resap kereng rok ni resap mong je folk song tongo hingke chini hani resap mong ta patriotic song harok rohoka angke baman bisingo o jadu hmale no select khai kata angke bosabo o jadu hmale no bo folk bai ke mix khai resap nai bini asam ni folk song bai ke nai hingke Inka nungbai resabui barasamani agolo bini reaction bahai tamune abo kise share khlani obviously it was like ang sagata I'm so happy nang by chance mane anor samna bagi chance rimani bagai inke to both obviously happy inke bobo ano message rok rok like I'm very thankful mane mar sama bagai inke ang to taba Tripura phaike next time nang Mumbai phaisi deni invite khai rok kata abono khapani takotai bukhuk norok sini bukhuk Elizabeth Kalai no hamare ridi botai bo kuchugo yapri sheto khone tamani hingka abo hai beleno kaisa sudu bini bagai simia actually abo sini whole Tripura saroni bagai bo kaisa proud moment honi mano je sini Tripura hastini khoroksa artist Athukiri bobo at least kaisa Bollywood singer by stage share khlaka ba asuk kaham bobai bo imo manjakha so abo sung belai khana khas rango hingka abono jehoto nung kaisa Bollywood singer by stage share khlaka not only nung kongbrok samongo simia sung saimano nung hindi rokbo nung nini YouTube channel rogo sung onek somay nigo belai khano hindi song robo sabe khana rogo hingka no tini gana ro mankha kongbrok to already khana khano tabo hindi song kisa sung nini khukti kaisa samong khana wala data hingga tabuk chini ta khuk Sujit request khaika ba hindi re samong kaisa re sabano phiani hindi pronunciation rok chaya do tofano hamjang ma bagai ang re sapong na re sap siwano ekdom common re sapong se okay kisa kit 2-3 ta line re sap nai जाने कैसे बांधे तूने अखियों के दो
मन मेरा खींचा चला आया तेरी ओर मेरे चेहरे के सुबह जुल्फों की शाम मेरे सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हंसी Oh. Tay kisah rasa ke sung tay berkatong to kamau. next time Sung bon nashing lai jak khakle noro bon nashing jak Bela na hene. okulu masa khakai thobya gisa thopri prai khema jao Na nini khorang asuk kutui sung abo opongi musafana bohok dera gala khani sung khaklai yo. Engka abono nono sung abono haino hai sung kok sunglai mani phasing thanglai siono. Sung saimano nung nijini je tabok nung resap kurung ni gana gini khoroksa nung artist ni shuring mong nung manjak jotono nono hamjao. Ka ani question nungka basically Elizabeth Kalai jati tini artist singer abo hai jati ongya hangke. Bini srayo tamo dream tong mani bo toroi tini tamo ong khamong. ang jerai furu teacher sing namu chungo Tamo ni bagi reason abo no because see ani baba bo khoroksa teacher do hingke ang bini tongmung chamung bo baheke bini dedication towards teaching rok nugo hingke bono belekni student rok hamjago tai guardian rok bono appreciate khayo hingke amra rok nugo ang baba hayang namu chungo am bagino ang chelai fru teacher sing namu chungo babu no surangai abo kintu belana kaham samung teaching teacher line belai khana abo kaham samung huni mana hingke fadi hingke sung sini o panda ko jara athukiri rok phainai ba artist rok phainai sung kaisa asuk jora kore nono sung back to back 10 questions sungnai try khlaina nini khukte koyekta answer tikhlaina ni sung try khlaina nanung asuk Bollywood singer rock by stage share khlai nervous ong yokhang bai ba nervous ong lakhne ang khaklayo back to back 10 questions first question ongnai abongkha Chini Tripura hasteo to nung as a singer jehoto Chini Tripura hasteo to kobangma singer tongo nini ke favorite singer sabo Parmita reason tamo by Parmita ba sina musungnai bobo nukhe bo because bong kha kaisa versatile singer nung bono je sapan rusa mong di boro sabere nai Bollywood na kokwan je samung dana pop hip hop folk jotor sabe manobo na by Parmita ne kok sayang bo muitu mankha nini branded kormoti te bini tulung o duita song asuk kheno mane Tripura no lilag doi rikha abo to tai sana kogya ke second question jeta ongnai artist rongni bisyo nini jati nung je kuno kaisa hero bai nung jati music video khlainani chance mankhe nung first bo hero no nung choose khlaina Sujit reason abo kisa sai khanate ang bin acting chaja ko and I feel like bini physical appearance ang bai mo changnai hati haiwan sugota kisa mature type la nga tai rok ba ang admire khaman to common talented artist tongo to phono ang bai mo changla khaima tongota Inka director rock norok khana jara Elizabeth Kalai no music video nana mo ang bono sajak actually Sujit no boisa sajak ang nung bai acting kana mo chungunai okay Inka next question jeta ongnai sung saimano not only nung artist singer gana gini nung khoroksa tabo blogger bo ini blog to sung sal burum no borok asuk khena sado Elizabeth Kalai je kuno jagao thangke ba blogging video rok khlaike ba program rok khlaike nini fan following rok ni bisyo first tamo comment phai ba bo comment no joton se interesting nung nangjak bai no gya balo kha asuk blog rok khaya dongge katal blog phai kano bai no gya balo kha ni mang comment ekdom amo se bisi 80% comment bango bai no gya balo kha bai ta ma blog khaya phia bai no gya balo kha e obose bisi comment kabang nung phan nai no gano actually abo to plus points dini bagai jesok phano nugdi asuk khena ni nai thothok tarpore khorang khana thothong ni bagai jesok phano nugbi phano tai nungna musugo ta bagai no nugya honi sakana inka jeta fifth question jeta ongnai Elizabeth Kalai jati Bollywood ni je kono kaisa romantic hero bai jati bo samung tangna musukhe bo romantic hero bai bo samung khlainai Ranveer Singh ang bon chaja go Ranveer Singh no te reason sunglia karon Ranveer Singh no joto bini bagai joto female actress rok bini khub big fan na honaisung saimona number 6 sini Tripura hasteo to kwbangma naithathok thai tongo Elizabeth Kalai bo thayo joti vacation mankhe jora mankhe thangna musugnai
ang jampu hilma thangya khungka aron thanang mujung kaisa fuldung sei dang kham fuldung sei a jaga thanang mujung aro kaisa resort katal khulogoi tongni khnawo so aron thanang mujung ang Number 7 abo kisa interest tongnai hoyto babo blog ro nugui phana paikana jara fan following tongnai borok phalo abo sungnani musuk jangnai suk saimano nini kwbangma nung traditional chamung rokno khub hamjago bo chamung jotoni se nini favorite nung joti ekdom kaisa kaisa type ni borok tongo joli jakhemang mai bisi chawo nung bo jarago ekdom belai khena sa tai nini favorite food actually ang nung jolly puru mai kabang chaw hnya dang wat no jolly puru ke mai bai ke ani plate ni pai thang size me ya tong thok puru chulta mai che me yang favorite foods ka one most of them obviously acha nung ke tamoni bagi joli no nugui to joli na he matangya ang bo borok muni shoble an bo thamsi tongo ani bo khani motinga khang bo jolly bole acha na borok bo question khlainai je aso khorang ko toi nai thotho makhang bo joli mana haide hane so next question jeta number 9 nong nai abong kha Elizabeth colony je kabangma je thai rokni bisingo ba nai thotho music video rock nong khlaikha aboni bisio nong kabangma robo chapkha bo gan nini jotoni sai bakha ganane nini re chamwani no je o gan no khnakhe ani ekdom bakha na ani re sam nini re chamung ni bisio nate reason bo ma sanai pia siwa ya ko thoma tamoni bagai ta sui gan ma khangsak sai tong na reason tamo mani tamoni bagai o gon nini aso close reason sai mana hangka re samung na reason tong ke ma khana laisinai abo kaisa logically question answer oin thangka number 10 and last tongka ani kaisa music video khlaika inke kaisa o music video no bo role no jotni se play khlainani musungnai like romantic role I think rom-com romantic and comedy abo la kintang reason sungnai acha romantic thik ase comedy khe tamoni bagai because ang boini mo khangom monimar nana mo chongo so I want to be the reason to bring smile in people's face mane boini mo khango monimong tumna ang reason na mo chongo so je mansak at this ayang ti rog mane toketi rog phano ang maneri mangkhe ani abona ni khao satisfaction manaita acha abo kaisa extra question oin thang 11 ta oin thana abo kaisa extra je hote Elizabeth Kalai ni bagai tasara ani favorite abo bonus ma sungsine abo ka singing actress eba khaba stage performer Elizabeth Kalai bo jaga go bo 10 of 10 sak no rinai singing singing ono obviously ang nije bono singing ono ronai so aba haikeno bini khukti sung kobangma kokrok khana kha tai rsamung rok bo khana kha jara lukorok nui tongnai borok bo sajak khana gesang hane sumungni paising thanai ba question ni paising thangsinai abo kaisa tabu serious question ongsinai abong kha nini jehetu kobangma fan following tongo kobangma borok no follow khlaio youth ni tonglang saimea obviously abo lukorok no saimano just million no follow khlaio youth rok abo ani main question is tabo nugo sini shikla rok bishes khlai youth rok phekjangnai manibe krungi tongo jehetu no kabangma youth rok follow khlaio so abo ha youth rok no nung tamo message ro namusungnai je because jara phekjangnai manibe krungi tongnai rok ni bagai tini o panda ni bisingti nung tamo kok borong ni bai kajan namusungnai si jotono phekjaknai mani chamani ama tongthobi chamani ya kaisa reason na bai chamase abakha bebak sangke dol ni influence bai khe chamani so angno kok kaisa no sanamu chungo o phekjaknai mani ni saibo taibo kaham mani tongo norok no distract khai manai say music tongo games and sport tongo tai baksa hangke tamhanai kabang na activities tongo na so get involved in that apuro ke norok o phekjaknai manna naina simo chonglak so keep yourself busy abo kintu belane kaisa message kaham taman hingka sinio panda bang puila ono saka not only entertainment ni bagai kaisa social message sini dofani bagai jong try khlayo Athukirini rok ni khuktui ronani bagai because kabangma artist rok phayo sinio panda not only artist jara sini thungkrung bedego samung tangnai eba khaba dofani bagai samung khlainai always no borok kaisa message rok abongkha sini society no bahaike jong bskango thinango kujugo jong yapri serei tlangnai gesong panda ni ekdom paithak jora phai sapaikha phekaba paithak jora ba panda pairana skang joti sung nini khukti tai tangsa rasamung sung khananani musungnai tamani hingka ang puila ono saka Elizabeth joto nino favorite especially ani to favorite no ang norok joto no saimana abo so bini khukti tai tangsa rasamung sung khanalai aboni yagolo sung panda no pairasinai
hingga tashingo ang sama hai ani currently je favorite song ani no rojab mung abo no rojab khnarishwano siba ya kothuma norok bo khna kana YouTube rok bo tongo jango voice channel lo hingga nga rojab mung no tangsa tangnei khainai rojab khnarishina rab jak chini halo chona nang shina Chumui haparo tong thai kureka man ma shia shi mutai ni thani chalna ni nang shinai ha bai no khai shibaya ko thoma Desha sejak fitung ayang mai sing nang bai malayan shibaya ko thoma Desha sejak fitung ayang mai sing nang bai malayan Tóc xa tên tay tay nó ru tu gây nó tông thay xa nó Chỉ bà ya có thô mà Tây xa sẽ giác phí thông Ai ang mai xin nâng bài mà là बेलायनो खरां कतै बाय रसाबे खानारिखा आंथ ताइ बसे खाना मुसुगि तंखा फेकबा जरा खूब कम होने मानो जिनि बुखुक एलिजाबेथ कलाय आं पहिलावनो शाखा नरकनो बिनि खरां बायनो बिनि सिनिमुं बिनि मुं साना नांगे बिनि खरां बायनो सायमानै थांगो आबो साबो फायका आसखेनो बिनि रचामुं रकनो बुइनि खानो लबि पायो एक्चुअली म्यूजिक বা রচাবক্রং বা রচামুং এমন কাইসা আবহাই মাनै যিনি যত জরাওনো जों মিউজিক ন হামজাগো হায়াদবা নিনি কাবमा জরাওবো তংথংमा জরাওবো মিউজিক ন হামজাগি आं खा खलायो আবহাই কেবো করে আবনো খাবনি তাখতাইবো খুকসং রচামুং ন সাব হামজাগিয়া রচামুং ন যত ন হামজাগো আবহাই কেনে কতই খরাংবাই সিনি বুখুক এলিজাবেথ কলাই রচাবি খানারিখা বিনি কবাংमा তামহিনতা বিনি Tama favorite song, favorite artist, jamung rokbo noroni khugo resabi khnarikha beraikiri thai rokbo sawi khnarikha norokno khaklayo norok tinini o panda no belakheno tongthokana ang belakheno tongthoka phekba jora kom jora ke bono na singi tongya phekba jora kisane bisingti phana chung chaitokha tinini panda no naithothok khlai ti sanani bagai hinke Elizabeth ni haikeno khorang kutuiro khlaiyoi kabang ma sini Tripura haste turuk turukhe tabuk resabui tongo shurungui tongo aba haikeno jara resabnai ba resabe kurungui tongnai norok kabangma YouTube rogo music video rok norok khlai tongo phekba sung nukjago YouTube simise ongui tongsio actually ang abo nang sungnai je Recamung sini Tripura asuk mane jara artist rok tongnai upcoming singer rok tongnai borok asuk fan maya so jara singing line of faina musungnai nung borona tama message rona musungnai because nung ojaga kudungma jara romi kurungui tongo so kobang ma bhai katal artist tongo faina musugo phiakaba beskanga aguraiya hoytoba kebo parents support khlaya kebo chongo ojaga career koroi hinai so abo kintu khub belana nangmani question so nung abono tama huni reply rona jara faina musungnai Actually Patient is patient. Just upon ongtung, kahamong tung, hamyang tung, patient, hamyaya, kaham no patient to. Hingga nora give up tak haidi, hingga angoro ngana sungka bas hasinu, kaisa joton bagay no khobar kaham mo ketalbong ya khobar kecam no. Amata mo hingga nora jung to saimanu resap kurang rok ni, abakai artist rok ni kuno sep rok kere, cini income rok bokom. Tapi amono kari bukan nora rok tapi platform nango kaham platform nango hingga information and cultural affairs department tongo, nora aro paine nora ni application rok tomar di jung platform ni resap nani hingga, mana jeta buk kai tomane to nugo jung kebang ma non governmental platform, na tomu non YouTube basics. Temu no government platform mo phai kang ke chung to magna bo sa bekla kom pano dibo te amono kari bahana norok ne tebo wait ngi thangna chung ta mo ke certificate ro appreciation letter ro ke norok
certificate bani ulotai bo kaham jaga rogo thangi manuta so phaidi inga jang tabok empanelment of artist ni kaisa policy launch khai tongo inga jang aro tam khai joto artist rokni data naitu gota hingke jang mang khakai joto jagon jang to international level national level rogobo jang sebrna ni bagai chaitok lai tongo ইনকে পাইথাক জরাগো যেটা जों পাইথাক জরা সবাই খাসিনি ও পান্ডানি পাইথাক জরা পাইথাগো गोबां मा लुकुरक निनि फैन फलोइं रंगनि बागै सिनि चुमुइ टीवी नि आथुकिरिनि पान्डानि बिसिंतै एबेन आंबो निनि ओ फैन रंगनि बिसिं खरकसा सिनि बागै नों तामो कक्का नाम जोंनाय tam kok kesana kaham kereng tong pai di tong thogi tong pai di tai thekjak nai mani bai hachal khe tong di han hai malai phine han hai ring phide ano bai ti sia hengkai please kaham kereng tong di work hard de saphan khai na rok work hard khai di hengke abon asung na তাই যতনি সাই ইম্পর্টেন্ট কক এলিজাবেথ কলোনি হাকে মুনিনা তাপক দি সো जों आबा हायकेनो गोबां मा मिउजिक भिडिअ रक आर्टिस्ट रनि कक सायखना रेखा नरगनि शेप बाहाय आबो सायखना रेखा बिनि खुक्ति रे सामुं रकबो खानाखा गानागिनि बिनि कक रकबो खानाखा आबा हायकेनो सिनि पान्डानि बिसिंति बा सिनि चुमुइ टिभिनि आथुकिरिनि पान्डानो तिनि स्पन्सर खलायखा श्री बयार म्युजिक होनि मानो बो टाइटल स्पन्सर स्पेशली सिनि एलिजाबेथ कलोनि बागै सिनि बुखुक एलिजाबेथ कलोनि बागै जों ओ ककबो साख्लायना मुसुकनाय श्री बयार म्युजिक तामो हंका नरक हयतोबा कन्फ्यूजन होय मानो जों नंगो ओनलि ताबो यूट्यूब बेस नो गोबां मा म्युजिक भिडिअ रक फायो बा नखरै तंगो आबनि आगलो ओ भिडिअ न ताइ खरकसा रि आपलोड खलायलायो डाउनलोड खलायलायो तैसा आपलोड खलायलायो आबा हायकेनो अंगै तंलायो आबनि बिसो कक बांलायलायो खरकसा तांगै नु आनि न खलायका तांगै बिनि न खलायका सो श्री बयार म्युजिक आबो एमन कायसा लाइसेंस बा एप्स होनि मानो ओ जागातै नरक बो जति बोबाय करंखे डिटेल बो साइरवानो तफनां आबनो साना मुसुंनाय आबहाय रि आपलोड बा कपिराइट आबहाय निसिमि जति नरक बासिना मुसुखे बा आबनि सिमि काटिना मुसुखे नरक श्री बयार बाय करंदि हेंका तिनि स्पेशली सिनि बुखुक एलिजाबेथ कलोनि बागै श्री बयार म्युजिक नि बखाते कायसा स्पेशल गिफ्ट सिनि आथुकिरिनि पान्डा नों नारवाय यङै फाइमानि बागै जों कायसा श्री बयार नि बखाते कायसा स्पेशल गिफ्ट ननो याफारखा so hard इनका बेलाखेनो हामबाय मारनाय सिनि श्री बयार म्युजिक जे ओनार तंनाय सिनि स्पन्सर खालायनाय रखनो इनका आबनो खापानि ताखोताय बुखुसं नर कुदुंमा जारा रमै सिनि आथुकिरिनि पान्डारा नायखा आताय आतिखेनो नर सिनि ओ पान्डा बाय करंगि तंदि सुदो एलिजाबेथ कलाइनो हामजमा रुमा हायकेनो सिनि आथुकिरिनि पान्डानो बा हामजमा रेडि आबा हायकेनो जों सिनि ओ पान्डागो दाल बिदाल गोबां आर्टिस्ट रनतै जों कक सानाय आबा हायकेनो फाइनान्सियल कताल आथुकिरि रंनि खुक्तुइ बरंनि जार्नि बरक बाहायके फायका बरंनि साजागमा रंना जों तुबुइ सिनि पान्डानि बिसिंते खानानाय नरकबन सिनि बाक्सा लगे तंदि आसे कुदुंमा जारा रमुइ जों बाय बाक्सा लगे तंखा नरक जतन बेलाखेना हामबाय तैनो बा बेलाखेना हामबाय सन जारा रमानि बागै जतन न खुलुमखा हेनो हाय ते कताल आथुकिरिनि पान्डा कताल आथुकिरिनि बाय जों पान्डा तनाय मालायनाय तेवेसा जतन न खुलुमखा